Rekchanai tang my Wildlife Week celebration le kariang naina wildlife conservation through coexistence to my ladun bangkhaw conservation of Lotak Lake a Ramsar site to my inter-village cycle rally hai Bisnupur district Forest Division Akani Green Brigade Foundarian Taubul le kariu na takai kanthe cycle rally khautai DFO Bisnupur Waikom Roma by Rally Thailand Pat Launa DFO Office Kori Tathau Kan Tuange Rally Khodai DFO Risa Kan Megyutho Lotak Pat Kan Ni Mai Tanduan Khau Lotak Pat Deng Khau Lungkoi Ba Mai Kagwai Tuang Kathau Dai Na Naye Khani Kung Kan Mai Pat Ti Hai Kan Mi Hai Mai Gwai Ri Machuang Lobam Khangni Sa Kane Chong Aramba Lotak Pat City Bujike Dore Manipur Gi Maihorol Gi Horokon Lotak Pat City Khangada Manipuri Nausumna, Manipuri civilization gi Korokomna. Lotak Shiller Dragadi, Nasi Manipuri Orem Nogay. Kakching district Suknu constituency Bangkunai mai Cherel Kunjau Kau Akhat Nanai mai water supply Kau Tanba mai Tan Kau Guangtang Mang mai Nai Kore Praza Kagwai Kau Dui supply Sunga Mangna Ba mai hai Kariang Nai mai authority Akani local MLA Re Zai Milung Khau Zau Sin Gulauna Praza Kagwai Khangdui supply Sulawau Tuna Chairel Nam Mai Kagwai Risa Kane Mitwang Lam Khau Youth Development and Sporting Organization Chairel Tuang Secretary Raishram Nanau Risa Kan Megyutho Tatkan Mai Tingkum Rukanai Dau Hai Water Supply Khau Guang Mai Dui Zang Tong Makna Guang Kane Araba ARWS Harvey Scheme Mamagi Makada Akoi Honorable Siri Kanguzam Ranjit Singana 2010 da sangaduna miyam da sinaramba water supply asi lamgi oiba chayena ba kaya ama leibadagi matam khara ising tharamaga su hojikti akoi praja miyam da ising thada bi fiba madu leire hariba lamgi chayena ba si akoi lam matam da lam donor oikiba lema popam ibo cha hariba singa akoi miyo esina parcel ani hum thoktuna lam masi yon thok yon sin tawbagi akoi mayam lam chayena ba si leire hariba chayena ba si akoi mari leinaba department adagi local MLA na miyeng changbi duna afoba ising thakpada mayam gi mateng pangbiu haiduna akoi club maira paibi ki khuthang dagi press media singi isinau singi Nambol Block to Manipur State for Rural Livelihood Mission Bangkhau Khunpham Khonai mai Self Help Group Kagwai Tuang Kariu mai Phom Akhat Suna Khongthang Village Level Federation Rui Lenglo na Khunpham Tuang Cheng Khau Suthan Thik mai Tan Talau Kan Theng BLF President Warepam Ibo Chaubi, Secretary Warepam Suzinari, Jailau Mai Bangkhau Than Thik Mai Tan Talau Kan Tuangai, Secretary Risa Kan Megyutho Hizam Irabot Rui Sunu Naunian Mai Makna Than Thik Mai Tan Azu Talau Kan Mai Tai Ning Tau Mai Suna Tan Tuangai Tuna Sa Kanai. Ba Hizam Irabo ki mapong numit ka mari lainena khoi lambi soro adidagi nakan aidi akhoi khunjigi chawkhatnagi mana sinbiramba Tabak Thoram Jing Dugi Matung Injabo oina akhoi ngasi anauba khongthang BLA ki member sing sina punsilaga sinjalangjabani Thabal District Jongyaripok Police Station Bangkhonai mai Pichi Chinglak Khongnang Deng Khau Dulanai Tingzin Khong Padai Minute Chui Zang Khau Mailun Thai Mang Mai Asek Rui Ingan Mina Akhata Kapai Khau Tamai Kaplo Mitai Ariu Kanthe Kabil ba mai tai Romario Koinai Zam Tingkum Chui na Padai Kapu Ke Romi The Tumai Thai Kanthe Infal East District Bangkhau Nai mai Haingang Mayai Laikai Khomayai Tunani Sa Kane Thauri Tabui Zang Rui Tamai Kaplo Tungso Tumai Thai Magnaba Mai Yeripok Police Team Rui CHC Yeripok Khau Phungwang Lo Lana Rajau ba mai Tunani Sae Tatkan mai July bu khotai Romario hai intu gan zang khorui num mai group akhat re custody kholau na statement azu la kan mai tang allow supezeng rui warning tilau lana club khau sina lo kan mai problem palau kan mai ni na ye tune sae intaw ngan melung khotho group akhat na khori sini claim sugang mai ma ge JDF Jinchoi Faction Rezeleng Rongmei Kagwaita Inchu Mongmai Sengluan Khau Zai Inbiang Tat Khang Sumai Thiak Akhani Mai Kagwaita Ti Katok Mai Press Statement October Pangu Nai Patkan Mai Ti Hai Zeleng Rong United Front Tuang Chairman S Kamswan Rui Lani Mongmai Indau Kane
in bu na chun cham jang sam ba mai zeleng rong mai zata ti ka tok bam to nge chun sa kan ne JDFS kamson re sa in than pat kan mai kyu tho JDF hai 2011 ko form sulau na in chup mai cheng kho zeleng rong mai ka gwai ta zai lau khang tu mai ma chut bang kho ka siam lau kan to nge as kamson re zai lau mai bang kho chun cham na tat gwang kan mai to nge tiki chairman phung lau kan mai right tu chawang akhani jen chui kan yu re charai tong geng mai khang na re bansin azu hai underground asek khau jwalo kon to nge tunan isa kan ne hai kup bezeng ri kan yu ti hai JDF kore alai gan to nge tunai s kamson tong statement kho sa kan deng in bu na kan yu ri zeleng rong mai ka gwai ri lum mai akhani machun ba mai ka gwai ti hai kan yu khai lek te ri suma lawai kan di mai ri chun bang mai thiak khau di kha la mai tax la mai mi kup mai ka gwai hai lani magai tun sa kan ne in bu na jinchu faction ri cessation of operation hai government of India akhani Manipur government le kum 2022 December 27 ko public mai khori ram khat na sini satau mangna swai su kan tuang ngai hai pau za do nang akhani hai pai rani guided liu kanai ri tam mai tho Assam Manipur Nagaland khoba mai zeleng rong mai ka gwai hai kariu na akhat na mai administrative unit nai khang tu mai hai tiki chenchu faction ri Manipur lang na khang ka khat ba mai tun asai cessation of operation tuang agreement khau tai rehabilitation center ti khang ration free ti khang allowance nai khang akhani suri mangna silence khau bam khang tumai hai ka zau kon to ngai mi tai readit mai thu ka new sengwan sawngan lo mai le cham the ka new tong journey ngan mai di thei to nan isa lo ka nei in bu na sa ka nei kyu thu s kamson team hai zeleng rong homeland khongri NNPGS khau align chulana tat kai ba me tiki zen chu faction ri s kamson group hai NACNU khau march lo kan thei tun asa mai tai lat mi dei tun asa in than pat ka nei kandi mi ka gwai region chui faction ri mi kup mai in chu mang mai lat sa ba mi ti hai ma chuang lo ma khang sa ka nei in bu na zeleng rong united front chairman s kamson ri zai lo mi bang khau chun cham na tat gut lana mai gwai ri ma swang lo khang ni sa ka nei mi kup mai ka gan sigwang mai khau ri aniu chun cham lana ka gan ting seng na diman sugwang mai zeleng rong homeland tai latau khang karam di kho tu na sa kan the zeleng rong mai puina ka gwai tati ka tok ba mai ka gwai khori dingge khang s kamson group ri tan na athung ba mai chun ani sa ka ne India ka bam ko thui khau kisan similan takai bam khau Maharashtra wasim khau India Prime Minister Narendra Modi ri live webcast kamung takai na bam khau none district administration rini district level officers agriculture fisheries akhani animal husbandry khau veterinary kariuna none DC office conference hall khau SDO BDO none paura lung maring mari zailau mi bang khau farmers ka gwai le ka riu na tat kai mi to nge kamung hai PM kisan tuang 18 installment tipat mai lau tan me ka gwai khang ka tiu lo mai haye ICAR KVK Tamenglong rini mi mung hai farmer ka gwai le ka riu na tan pat ka ne kumbi kendra tuang MLAS Prem Chandra Tongjai Lau Mi Bang Khau Kumbi Kendra Khau Lung Siren Rana Kai Kasyap Ngamang Na Ba Mai Nun Khang Dola Nai Wangu Gram Panchayat Bang Khonai Mai Nam Khau Kai La Kathum Khang Kai Khup Khang Tin Bandal Ru Hai MLA Tong PRO Kazau Na Kakai Tat Tang Lana Tilau Kan The Tin Phang Kan Mai Akhat Rui Thun Ku Mai Indau Kan The Cham Nga Lau The